Berapa bintang boleh bagi? Kita bagi 5 bintang. Assalamualaikum Anim. Macam mana trip kali ni, umrah kali ni, okey ke tak okey? Komen Okey. sikit. Tak semua okey. Apa yang okey? Umrah okey tak? Umrah Alhamdulillah dapat 3 kali. Tapi kita orang cuma dapat buat 2, 1 tawaf sunat. Lepas tu hotel memang best sebab dekat. Memang turun je. Terus boleh sampai ke Masjidil Haram. Lepas tu dekat Madinah pun hotel dekat sangat-sangat. Dah walaupun azan sempat lagi lari-lari solat kat sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua okey lah. Okey tak? Dapat merasa pengalaman sejuk. Okey tak umrah dengan Empire? Okey, Alhamdulillah. Okey, semuanya pun kita tak ada bersendirian. Kita first umrah, kita ada orang tolong guide kita. Alhamdulillah. Berapa bintang boleh bagi? Kita bagi 5 bintang. Itu 10. 5. Okey, 5 per? 5/5. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Salam.